Pero yay teman masan Dr. B.R. Nonglat ibadah ikan di jangka parti NP kejongi hakbede bagian kabayan election kebansawan iba Charles sebagai MLA Burung jangka mawati pila itu ibarat koi menurut kampung mobil itu irong ba senong jongi nakan ka senong secretary senong member dekor jong senong baro kawai kemesin bas bunjong pibla ay ni jakang yang belum meeting mata kemet meeting ke isong niya sokun namah por pengawan menihaningan ang mutip geni ke por mustum maman penlapai ba nama di ba hadas nutai ang mulai di kerjaan dari mulai di kerja akhirat ikat beli kita wanalong nama ke de por wanalong ngai kublero yung district president jongi secretary yung district kiway ki party men's women's and youths jong constituency muslim ba kumjo jong Karibohoy district ki Barokgawi iba mokdo edurong ma jongi kublay sibul ma kajilong lang jong pi kapansyani kating kajongi kilandan berhadin jong Barokgawi nama nakajit ni kerten kala mansimi kapor kamtami MDC berang kublay bagi XMDC badon berkadu katwa yepi kipai ba kiperok udun borom jong ni katan kamtam nagasnong di harbat kiwei kuan nagawai snong tak jing kublay bakarpang trai hanap ai karpang yau MLA udun borom jong pi bodai begitu khot h po rijai tia u Dr. Bom niyo tong nurong ba katsbulay u bom ba lahi pa po assembly ru bom daga 6 ba lahi pa sa po meeting ru bom daga 6 ba tengah ay kijing ro pag kanu si pilayo si siya yung nong yung lamu batibit hakilay maro nilai elo perlok ngelu usam ahjar pra hagang tatray kamrit mengai doktor hadai we are best friend right from day one aku boleh si bon doktor kejing lak lebih perlu pelang yang meeting ngasau tu ada mening hakor bawan lak kelilor ni kumnu ga umsni konsumsi tedon ubai bong yang meni doktor mata kesibat ukan mik lak long naik keli meeting saw matkani kata tadi kan dak jong kejing tres tom hakabede baru ban penjok dan boromio MP bayi jong MP candidate tangapat berkanila dari lain lagi meeting artinya dalam jaya tu step nama barok ke MLA MDC jong ke parti bat ki party men's party women's bat ki youth iklan ya tiak so doktor nak mata jopi tekata kadai ke daw sangkat dipet ka party menta kanti ka phe ka phomut phomai kat subi nama dolu lomba menu bukan pedang berumah sekali senang rumah senang kemau ha imat ikwa yang aban wang kerpang mending menta kompi election iman nak menta kajing pani ya kesuk sino di man tengah kwa ban itu di kam di kwa UMLA berumrung jopi ulak penduk tiak yang ayo yang chip besar naduk pilih Ibrahim tongin ay di hakti doktor bom ngane tu bi khode doktor bom teng ngating duwan kamera donga marisen buban suara bagelis kami ba mana kini Islam berade kibanay berade di kumnur la pun ko ngu yo pilbi minister tang po prakdai nai wan party ulawan rahado kumakhat lai kat sau pili skim so kali tayo joki tunu bro panang siya to once nga hawi kasi yung ma ko sok tengah layo tengah kuak sa hospital di babaw katari mak ko muatip ka kambing MCH doktor nga atip kan ito yang bibuto kan ito Uniu bro itu iki bumio umju tu iki barayo. Hi. Utaw bro melindung pi. Di dalam pasta.
Tetapi ketampak tib dengan pada verify tib layon pada mentawak penberi rasa ke sport stadium pak. Hanya kata lebih itu kan bangati minister kata layon dengan bakal kebasan kurma. Kita kidai kiriu trei, kita kidai kiriu sempang, kita kidai kinong yalam ke basisya. Habang ikut kinong yalam ke ijai beriu. Ngan itu biga point number 1. Ini dan pengklaim soal ya ke developmental activities haka nuku jaga. Habang yang mampu ni kerja ibu ni gari kejongi ni hapen klaim saya gari ke dustu. Ni hapen scam ni ke chongka choman. Haburo mi ki kor ki kai ki ma ki walk. Ni hablong ki tibru tiblai ni hablong batip kinsai ke tit panar kejongi. Nginap ay bori kilong ba sinong yung sinatong yung girang yung im yung gidaroy yung inom ng gilata. Katabi ka fasted nila ibalay. Hanay di ka mo purong doon katukan ni political party. Kaktin na kumway, kakam na kumway pa. Dahil nakatakadawan niya po iya pi harilong dyan tiyagong ni. Ngidon kumbalay nak botam. Mentagan ti in short. Min ay minimum 60% yung doktor di ada ng wet. Hindi ka din lom dyan tiya. Yung otang katagawin. Ngalawan lor ni man nagapor sa West ka Silver Line District. Nang tele to doktor di West untuk don burong mga ati di katao. Nang tangawan sa Siribo ay tiyo ba det. Nagkaroon siya niya kang doktor bom kang ba sa tenteng dia truk bahek kubor. Hanay kaya ko susuk kang makakubor yo no pay ba no kraso. Kung mentah tendong na hagilit bagi MP ke parti ke baterai dekat kam ke beduna dekat tin pay ba no. Ke parti NPP baper beniki political party kan itu ya pi. Keparti kemung tuyok porban sengap dikdikin kai berendusok senyum sangat. Naman ngibun kam menteri. Ngibun kam menduk tiak dan pertama pendap dan penbeng yung duk yung sok ya pi pai bak ke baik kidong. Pai unong ni dah tu kan bibu dan korban jubah bla bla itu dah. Mbak pengiting. Naman ni giri utrei ni jubah ke giri jubah. Ngimday mencoba bakal kembali Inggris ke Portugal. The first time of its kind in the state of Meghalaya na lubang iya state. Ngimday pengaduan ng sorkan na yaw LD. Ngakwa ba niya tu ipiyak na jing sisa. Langa po hindi kong haka road sector. Mtibsyo matswa arza kapra. Ngimdo yung asgaw ko dahil tanda na nag-stroke na po tayo sa kururo. Manta pagkat sa bipay di gipopo ka sa kururo na mga sorkar hindi akala asang sundong burong may sorkar. Kadaw tang gaway na bipay manta po sa media biyoi na di siya. Hagin ibanay baladat tanga po si po kasang sini. Kiwan nyaw pramot ki union minister dan sorkar India kejomi. Kiwan court meeting, kiwan reviewing meeting, jong kiwan northeastern state hapok silong kejomi. Kakubor kebengiyo na gini union minister bareng-bareng jui. Kiong ba kami kaliya kadai ka way na ka state ka batray hoktam ya ka fund biya na sentral ko. Day na kata-kataw. Kung di ka sorkar ngilipan tek karoy ka pa, kami nagsuntur yung Union Finance Minister Bergundang. One kali sisiswa, uli foundation lah zakro. Mari uli foundation de integration ko alam patsalat lah zakro manay. Nagpunta ka state batreho. Ngapain kadang kartu kalibat di development likan di road sektor na ikram so. Kat bila alay penting sekali. Ni don purong kung kaste. Handay ni klang fokus tangi ke surok. Ni peti ke health sector.
Ngipai ke education sector, ngipai ke tourism sector, ngipai ke sports sector, mamalangay itu baru di kamu bahkan saya sibit kapor. How arja kapra kapor reforming governments MDE 1 ikot. Hagatu kapor. Kabudget yung state government kanutang kumba kendai haja kurutang. Hari yang sorong mani itu di payah doni, mentah aku mengakan nani hari pras nem riu sana, kalau terus lain pun aja aku. Mana yang kedau? Di kam kau yang kedau pada sorkan kateri yang beri menteri. Lalu ni hektin kapa hero, lalu kam don ke budget kam reflex. Baik mana kini? Kinohi kaki ki barabo ki ra ke black flag ki ra ki bijing ki ba puli ha dan ka pani bijing ki ngamong bukan dai dai kami ka sarkar pik ba sim ye ka decision is a tough decision kumba ar pura hajar kinohi kai sarkar ku kre ba ye ka pay structure ka jo ki kenam kim dai ban sa i ben kumba jo lo ki por man so lagi pa ye ka sport sector hapo unius nam Thailand ber banga bakla nila pandai ke state ka way ni kisir po ri India ba bondo football artificial tough sakaway pat ke bidon hakri do ka football stadium ke bahet do India bro kuwi kadai hapo mo kanudang tre ka kumulong ta ka bang news pa like ko ta nila ni budaki news ni kan fokus tang surok ni fokus ke yudomi. Nangor kata lebih baik dari tourism sektor le. Ke kam jok kai ke department bapak ke kam jok kai kyo. Hak por mga long MLA second time. Shwau arjar kat pramo. Ka budget ng tourism kam jok po itang 10% krore. Hari nadu arjar kat prasen. Ka brunado dihaja kurman losna. Haka tu kepor itu begitu kot ki homestay guest house. Don tang san spatli in the entire state. Lamba ka subsidy in the form of subsidy support government di nong kijawi. Kat kumbarong manta kim slam so kim poi sa kasan hajar pili. Dan kum soto kyong balay ke sarkar ka fokus ya kan ikatem kapot ka fokus dengan tourism sektor yo ayo ye kata ngamben je pi maka simpoli pi bersuto ka simpoli pi ngani tu tang example berita nado aja ka kapra hado betang de transport minister I will give proof to that also ngajo ko jo nu manager jo ni na hai babat ini ya tol ke to aku na aong you give me data ka not li turis kaliman kesigi bahir ke Shillong wong sar malu mala fra ni wajar san spatali plus minus hak ke sini la ka waya kali kit sawo ki pesenja lai pu jam cusni lai pu jam plutang kasan spawero kapoy sa pusan to simna sisi la sibna ka po spa apa kur la sinam ka pa kan spa kur kata kadai kecing wan no kecing wan invest ki tourism hak state ke baik jauh na kata kada puyo idol don ke hotel mi ki homestay don ke batik fortuna don ke bisnaying ha hane don ke party kong ginong batik keliling batuk sudah ke dan doktor ke bisnaying meliru jauh ginong to ke batik keliling fortuna ro ginong to pension nilangi ke rangka kena yang mungkin kung tayo ikawun kaliyo jom kaste ko jikan po siya eh haka sakam hindi ba encourage dahil ba aka jingero ang panbang kina ginong to kita eh nga ang hindi ba news na tinong to is not advisable pila pandang ka jinduna ngala manong jinduna we are here to correct each other we are here to follow things to correct things Mungkin leader baharut, kumong dokter pemenang. Mungkin amali bubeng lot. We are all lapses.
but we are here to bless each other. Only then the state will move ahead, the state will move in the right direction. Mana kami iwan ke project po hari bahawa district dan hotel resort kawan itu benefit dengan kencai kalah. Ya kiri barok-barok ke sorka kerak Five-Star, ke sorka kerak homestay. Habis ngilek kanu ngikram lek nak pertong je pi, ngilek bantu kiu je pi kondom. Lalu ke Shillong, lalu ke Taj Hotel, ke Marriott Hotel, lalu ke Hilton Hotel kawasan Shillong. Do you know what does it mean? It means that we are growing. Kamu kepercayaan kau baru kalau itu di Shillong dong. Mensuam kan mau sponsor sakit, kau belum betul. Kau I free bagi zakat, belum betul. Mantap kau kepada lalu bintik. Mana boleh? Ketip kebekalnya is we are moving in the right direction. Kini baru bikumgi nong-song dong ni katakan kamtam geri boy kita gateway of Meghalaya. You should set the best example for others. Pero kung nuksak mo bahatang ni kibay nong-song state dong ni. Nakata daw. Mungkin lah ngimdor kita, ngimdor por. Ngajuk dong ni media kawan sengak kong sir. How you feel? Some political party talk this and that. Don't give a charge to my way. I have no time to throw stone to every dog about me. Otherwise, I won't reach my destination. Kita leader jong NBP kat kumbalo mentah. Tiga tangan proof may mga ako. La plus ng tam is ruling a state government of Meghalaya. Ngimjuk don dia kena suki chief minister. Ngimjuk don dia kena suki deputy chief minister. Ngimjuk dia kena suki MP. Ngimjuk dia kena suki presiden. Ibon ka menteri. Kenapa kadang sencar kawai ke parti, man kedua nak chief minister, man lain-lain, maksimum action nak cinggu. Nada wong mau perkaya tak. Handai mentang ya the most stable government. Balai kini project iwan parok lagi puhaja aku pitip na kay kataw. Tang nagaway bagi lurang ba kino ilam jobi kim day berhak bor kira hak menteri na kadaw ko state tujuh. Kilinas dong kan NPP kinga bonsin nga joken man di meeting. Ni bo ikipay ba hakli do. Inday ga bor. Kenapa? Nakata daw doon ibastat cultural people from outside Stiro Meghalaya. Kitong the Meghalaya government is really it's a people's government. Nakata daw. Kini barok ngin lakman continue gini don't come to support Jopi. Don't come to support Jopi. Nakata daw ngom sim ni ka po man kren. Try barok ni ko ay yo try jong ka. Nah, kuat banyak tu kumuwen leader juga parti bila tiblut beras lu halang ha. Ngawan ni ban kerpat tang ke we jing kerpat. Kum pi ya giu doktor bom beli be jopi kum jo yo macana sekila pori roh. So malam ajing kersan yo kandid ban sele eri election unjok unlong umau siang unlong ilamenti unlong yadak nu tijing kang podong sorkar dia kejong. Lalu people kelaban je. Dulong mana? Dulong ni berapa? Lalu MP udah nak persa. Kata dia pun menekong ilak tak main lupa. Mereka nak untuk MP opusu umlong. That is adin minda. Pai kenuk sama nak kami. Dalam don kecingnya kailang baru chief minister bagi etim au kabar MP. Kung ni movie issues pasukan dia. We are nowhere. Ngakan mau dah keburung. Hak po barang sudah job tu UMP belum mulai. Kan sudah job. Urak kawai di bakam lengkap. We can do your Nitin Gadkari Union Transport Minister. Urak ke dia. O pet kat kumbolong mentaki pai ba po arta siraki ba song balik berwan najwa cara mentaki layam lu. Kasrok kamlong so. So bahasa ay sanction no. Hari tip kasrok latay lepah poruleta. What does it mean? Bangdon coordination. Mbay ko pribungtip no. Kamot wapi la kajong ko pertay. Usiam la kajong ko pertay. There is no correlation.
Tenaka daw nito nung kami traction kini bro. We need from the same family, from the same group, right from district council, state level, central level, kan wan karoy kapar kumbuhi ko. Kami ako amano ini ngamong ra. Mengamla mga sertifikat ino. Natangkaw yung ngalak manong. Doktor dia ang nanglay. Uday ubru balak beng hakarata. Uday ubru balak bak kadang kijay kembali itu doktor. Kawai itu batas. Kawai ngesok kemen beri ubru balak. Kata kapan sarungnya aku mau dalam doktor. Ubru maju im senong kendong maju mat ya kejing kejikui ya geduk. Ngam kerai doktor. Umlende ipaiba adungi ondalok jok undaladu empi bulan berujung. Tahu hari kita berok kau sumai kesangat kau nangis berok. Mendai tangi pi badan kami. Mendai tangi kena kesan NPP berok nama duk MP yang lang jungi berok. Kau lang ai kena message. Ke NPP parti kena kau dia berok kena song jong kumdihat. Plus si kumsi berok kau. Plus si kena song jong keriboy. Ni kuat begini kita sumha support. I support yung kandir kami. Onda lang ujok. Nang kabor bakam hajok. Kabamla mo PCM. Kabamla CM pa yung masaw ba. Kabamla masaw ba. Teng utol mo train mayo bikin kayo. Kadai nakakagaw. Kajingman ko yung inagaling ka party. Ikot na kamisin basurit. Ngim doon porban ba niya no. Kajingim kabarit. Kajing batuan. We have nothing against anybody. Naman ngibon kaman 80 perlok. Bantim menteri ang ngibon por. Ngibon kaman 80 Don kaman 3 bahar tau pai ba ope jongi. Don kaman 3 bahar kiu ko state jongi. La dai ka por ngindra ka state jongi in different level. Tadi ngiyat niya la ngi supra ngi we are the loser. We are not the winners. Kat bukum ta ladang kano kejitam katam kalai kedunahan yang baru nakaling jual mani nakaling jual ilam ng party nakaling jual panmende subha wat thurita baro tamun yaman ng baro hakajuk kejimut hakajuk kejim perkat. Only then will be able to bring the state and your constituency into a different level. Dagini gitin kublay siseni barok kinong wan sharing meeting kublay shibon doktor kanideg meeting basaw ng pi. Temulung malamog mata kasi balay kudu kumbasa hajar siya ng taray. Tingin do habo kudu sa pila ito. Kublay sibon na barok MLA yung party mata klemetya ay so barok president secretary ni klemetya ang kwa man ito iti. Kajingjok kamon na pa tang wili tuwo ha. Dagi dibikin kublay sibon kublay siya. Kublay sibon